Mu mujyi wa Bujumbura ni mu Burundi, aka kanya tuvugana kuri uyu mugoroba harimo kumvikana ibisasu bigiye bitandukanye, ni ukuvuga ngo ni ahitwa muri santere y'ubucuruzi, harimo kumvikana ibisasu biremereye, imbunda ziremereye n'imbunda zoroheje. Biravugwa ko ari kudeta yari igiye kubera mu gihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru arimo gutangazwa ava ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko hari andi makuru arimo kuvuga ngo ni sitoke yaribitse imbunda za gisirikare yaje kugira ikibazo, ifatwa n'inkongi y'umuriro maze bimwe bikajya biturika, noneho bikagwa ku ngo zigiye zitandukanye z'abaturage, kubera ko icyo kigo ni ikigo kiri hafi y'ingo z'abaturage. Ariko birimo kugenda bitangazwa, ni amakuru arimo kuvugwa ko igisirikare kiriho cyari gishatse gukora kudeta, ariko ibyo ngibyo bamwe bari kubyemeza abandi bakabihakana. Gusa icyo wamenya ni uko aka kanya tuvugana na n'ubu ngubu biracyarimo guturika, ni ukuvuga ngo abahaturiye barimo kubyumva ndetse bamwe na bamwe batangiye no guhunga. Hari ubuhamya burimo gutangwa n'abaturage bagiye batandukanye, hari nk'ababyeyi bamwe na bamwe bagiye bavuga ngo twavuye mu mirimo yacu igiye itandukanye maze tugeze mu ngo dusanga bamwe bahunze, bamwe bari kuvuga ko hari n'inyubako zabo zimwe na zimwe ndetse n'ibikorwa byabo, ibikorwa remezo bimwe na bimwe byagiye byangiritse cyane, ku buryo bamwe na bamwe bagize ubwoba batangiye no guhungira mu duce tugiye dutandukanye. Ariko noneho icyiza reka tubanze turebere hamwe, turebe icyo leta y'u Burundi cyangwa se ubuyobozi bwa gisirikare mu Burundi ibyo bamaze gutangaza n'ibyo imbuga nkoranyambaga z'i Burundi zirimo kuvuga kuri iki gikorwa cyabaye. Nk'uko bigaragara hano imbere yanjye, Generali Baratuza Gaspard amaze gutangaza ko hari ububiko bw'intwaro za gisirikare bwaje gufatwa n'inkongi y'umuriro. Noneho ibyo ngibyo ngo nibyo byaje gutanga iturika, nibyo byaje gutera iturika ridasanzwe, ngo niryo turika, ngo niyo ntandaro y'iturika ridasanzwe ryaje kumvikana hano mu Burundi. Mu kanya gatoya cyane ubwo yari arimo kuganira n'umunyamakuru wa BBC, umuvugizi w'ingabo z'u Burundi, ubwo yarabajijwe kuri iki kibazo cyabaye, kuri iri turika ryabaye, yaje gusubiza ko hari ububiko bw'intwaro za gisirikare bwaje kuba bufatwa n'inkongi y'umuriro. Kandi urabizi ko intwaro iyo zifashwe n'umuriro ni ukuvuga ngo ziba zigomba guturika. Gusa nyine abarimo kuvuga ko ari kudeta yari yateguwe, amakuru ava mu Burundi yaje kugaruka mu nyuma abinyomoza, ahubwo bavuga ko ari cyo kibazo cyabaye. Ariko mu makuru ava ku ruhande mu baturage bagiye batandukanye, nk'uko hari ubuvidewo bwagiye bucicikana hirya no hino, abatuye mu Burundi bo babibonye. Biravugwa ko hari intwaro nini zari zirimo kurasa, zumvikanaga zisa nk'aho zirimo kurasishwa, zumvikanaga zimeze nk'aho zirimo kurasishwa. Gusa amakuru yaje abinyomoza nuko uyu muvugizi w'ingabo z'u Burundi bamwita Gaspard Baratuza yaje ku rukuta rwe rwa X maze agaragaza ko ibyo ngibyo atari ko bimeze rwose, ahubwo ko iryo turika ryabaye kubera ikibazo cyari giturutse ku nkongi y'umuriro yafashe ako gace, iyo sitoke ya gisirikare iri muri ako gace. Biravugwa ko kandi abaturage bamwe baturiye iki kigo cya gisirikare cyaje kuba giturika, bamwe mu baturage baturiye hafi yacyo biravugwa ko bakutse imitima, bahunze, abandi bahungira mu bice bya kure, kubera ko hari amakuru y'ibihuha yaratangiye kuvuga ko bishoboka ko ari Red Tabara ishobora kuba igiye gukora ikintu kimeze nka
kudeta mu Burundi. Gusa hari aho uyu muvugizi wa gisirikare hari aho uyu muvugizi w'ingabo z'u Burundi yageze asobanura muri aya magambo, aravuga ati iri turika murimo kumva ririmo guturuka ku nkongi y'umuriro yaje gufata ububiko bw'intwaro za gisirikare, mutuze nta gikuba cyacitse. Aya ngaya ni amwe mu magambo yaje kuba atangazwa n'uyu muvugizi w'ingabo z'u Burundi. Ibi ngibi yabitangaje nyuma y'uko mu Burundi muri Bujumbura hari hamaze kuba umuvundo cyangwa se umubyigano, akavuyo k'imodoka, kubera ko bamwe na bamwe bari batangiye guhunga berekeza mu duce tugiye dutandukanye. Ibi ngibi yabivuze asaba abaturage batuye mu mujyi wa Bujumbura ndetse no mu gihugu cyose cy'u Burundi, abasaba gutuza, ababwira ko nta gikuba cyacitse. Gusa biravugwa ko ubwo iri turika ryabaga, bimwe mu ibimanyu by'ibisasu byaturikaga bikazamuka bikagwa mu gace gatuwemo n'abaturage. Ubwo iri turika ryabaga rero, abaturage babaye nk'abasazi, bamwe bagira ubwoba, bahinda umushyitsi, barahunga, abiruka n'amaguru, abiruka n'amamodoka. Biravugwa ko hari benshi cyane bahakomeretse, kubera ko na n'ubu ngubu amakuru arimo guturuka mu Burundi aravuga ko abaturage bamwe na bamwe ubu ngubu bari mu bitaro. Ibyo ngibyo kandi biravugwa ko ako kavuyo kabereye nko mu gace bita Kinanira ya gatatu ndetse na Kinanira ya kane. Biravugwa ko kandi ubwo ibyo bisasu byari birimo guturika, naho uri kumva ahantu hafashwe n'umuriro, ari stoke y'intwaro, harimo amagerenade, amabombe n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyo haturitse ni ukuvuga ngo haba iturika ridasanzwe. Biravugwa ko rero ubwo byari birimo guturika byazamukaga cyane bikagwa ahitwa muri quartier ya Ngagara, nko mu birometero nka 5 uvuye aho iryo turika ryari ririmo kubera. Ikindi kandi uyu muvugizi w'ingabo z'u Burundi Generali Baratuza yatangaje ko yasabye abaturage ko nta muturage n'umwe wegera aho ngaho iryo turika ridasanzwe ryabereye, ahubwo yaje kuvuga ko inzego za gisirikare arizo zonyine zemerewe kuhajya kugira ngo barebe uburyo batanga ubutabazi hatagize abaturage bahasiga ubuzima, kubera ko byaturitse cyane. Ni ibintu byari biteye ubwoba ku rwego rwo hejuru. Iki kigo kandi cyaturitse cya Kambase cyangwa se Camp Base kiri hafi ya gereza ya Mpimba. Ni ukuvuga ngo kandi iki kigo nk'uko birimo gutangazwa n'abantu bagiye batandukanye n'amakuru agiye atandukanye, biravugwa ko iki kigo kiri hafi y'imituye yahegereye abaturage. Ni ukuvuga ngo kiri hafi y'aho abaturage batuye. Kuba rero iki kigo cya Mambase cyangwa se Kambase cyangwa se Camp Base, kuba kiri hafi y'abaturage, hafi yahegereye abaturage, noneho kikaba cyafashwe n'inkongi kikaza kuberamo iturika ridasanzwe. Ibi ngibi nibyo byaje kuba biteza akavuyo mu baturage. Niyo mpamvu bamwe bahunze, bamwe batangira gutekereza ko ubuyobozi bwa Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye bushobora kuba bugiye guterwa kudeta. Ntago twabihakana, ntabwo tuzi neza niba ari byo, ariko twe turi kuvuga ibyaje gutangazwa, byaje kunyomozwa n'uyu muyobozi umukuru w'ingabo z'u Burundi. Gusa nyine ubu ngubu ntago hari hatangazwa neza amakuru 100% niba ari kudeta. Gusa kugeza muri aka kanya ubwo turimo gukora iyi nkuru, ntabwo hari hatangazwa niba hari abantu bapfiriye muri iri turika ridasanzwe ryaje kuba ribera muri stoke
y'intwaro za gisirikare. Iyi sitoke ni sitoke bafashe ntibayishyira ahantu ngo hihishe, ntabwo bakoze nka kwa kundi nyine izindi leta zikora sitoke zikayijyana nk'ahantu hitaruye abaturage. Iyi ngiyi ni sitoke yari iri hafi y'ingo z'abaturage. So reka tube dusoreje ahangaha, gusa ikiri buze guhinduka isaha ku yindi, umunota ku munota turaza kukibagezaho. Mwibuke gukanda subscribe muri benshi aho ngaho kuri Buhuru Boy TV, kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu by'ubwenge bigiye bitandukanye.